u politici. Ne vladaju nikakvi principi moralni, ne znam, ljudski, emotivni, ne. U politici vladaju prirodni zakon. A to, prijatelju moj, znači sila, koji je u stanju da iskoristi tuđu silu za svoja sredstva i, dakle, prevara koja ne izgleda tako, nego izgleda kao iskrenost i istina. To su glavni instrumenti, u stvari, političkog dejstva. To su sve ništa drugo nego prirodna sredstva, znači prirodni zakoni vlade. Dačić se povinuje prirodnim zakonima, međutim, morat će da ide na sud zajedno sa Vučkodlakom sirotim. To ne može da izbegne, zato što je on ratifikovao celu stvar prošle godine. On je glavni u stvari celom. Vučić nije ništa potpisao, što je interesantno. To je Ana Brnabić i Dačić. On radi sa, kako bih rekao, sa nivoa službe u stvari. A ovi rade sa nivoa službenika, znači ljudi koji su institucionalizovani i obavljaju celu stvar formalno. To je prvi počeo, naravno, Borko Stefanović, koji je sad kao nekakav opozicioner. Ovo luda zemlja, i u stvari ljudi su toliko prevareni, jer tu su slojevi laži. Nije to samo jedna laž, pa obmana, pa se otkrije. Ne, tu su slojevi istorijskih laži koji kreću negde sve od bitke na Kosovu. Bitka na Kosovu se nije odigrala, to je problem. To je u stvari carica Milica potpisala vazalstvo sa Bajazitom, niti je bilo pljačke, niti je bilo nekog naročite poginuća, poginuo je naravno Lazar sa njenom braćom, koje su se Jugovićima, koji su se u stvari opredelili za bitku i tako da, a ona, Milica, je preko bivšeg patrijarha. Pazite, u vreme Kosovske bitke postoji Carigrad, koji pada 1453. Kosovska bitka je 1389. Znači, to sve radi debela diplomatija između srpskoga dvora u Kruševcu, između Carigrada i između Turaka. Sve se to još, znate, tu ide pola, se dogovaramo, a posle ratujemo koga prevari. I prema tome, 2 dana pre Kosovske bitke, car Lazar smenjuje koga? Smenjuje patrijarha, koji neće bitku, nego hoće dogovor. Ajde, platit ćemo im nešto da nas puste na miru. Naravno, carica Milica, koja ima žensku pamet, Maitreja je budim, brat, ženski princip koji će se tek pojaviti, još nije došao, ali na ivici je da dođe. Vidim, žene već osjećaju to i one se emancipuju potpuno od muškog principa širom sveta. Nije to samo kod nas je možda malo drastično. I šta se dešava? Ona u stvari dogovara vazalstvo sa Bajazitom, u smislu, dobro, mi ću vam dati neki novac, ali nema ubistava, nema ništa, a moj sin, pazi, despot Stefan Lazarević, koji je u stvari vanbračni sin, on nije sin sa Lazarom, ove carice Milice, nego sa ovim Zmajem od Jastrebca. Imate i narodnu pesmu Zmaja od Jastrebca, pa nek narod pročita, tu je lepo sve to opisano. I on se čak borio sa Bajazitom i protiv Tamerla. On ima, da kažem, i bio je jako uvažen to kad je Bajazit uhvaćen u Alma-Ati 1400 i valjda 2. 3. godine. I hoću da kažem, Kosovske bitke u stvari nema. Notre Dame to zna, Francuzima se javljaju da Turci ne idu dalje, da se vraćaju, njima je to dovoljno, to je za njih pobeda. Znači, nema mobilizacije, nema ništa, sve je okej. I zvone Notre Dame za pobedu. Sve to kažem zato što tu počinje srpska mitološka laž. O tome se radi. Nije objašnjeno, i to nisu istoričari uradili, šta je u stvari Kosovska bitka. Taj trenutak jeste vazalni odnos Milice, koja je politički genij. Znači, ona vraća Oliveru posle toga iz Alma-Ate. Bajazita tamo hvataju i ubijaju. On gine u Alma-Ati. A šta se dešava sa Oliverom? Ona se vraća u Kruševac. Pa to treba i odigrati u to vreme. Pa to je 5 sati avionom sada. Mislim, u ovom trenutku, bez mobilnih telefona, bez interneta. Znači, ona je totalno obaveštena o svemu šta se dešava s Turcijom, potpuno. Jer Bajazit vodio harem, pa je poveo i Oliveru, tako on je zarobljen tamo sve sa haremom. U Kazahstanu to su radili Tatari.
To je u stvari u Kazahstanu žive Tatari. I sad šta? Tog trenutka u stvari Srbija ulazi u vazalstvo, 150 godina to savršeno lepo funkcioniše, onda naravno osvojen je Carigrad i onda se menja odnos islama prema hrišćanstvu. To je moment kada prestaje diplomatija i počinje da kažem čista borba, odnos vojnih snaga, gde oni završavaju, kao što znamo, pod Bečom, kada su stigli do Beča, tako su dobili Austrijanci kafu, kad se Turci povukli, ostavili su džakove s kafom, nisu znali šta da rade s tim crnim zrnima, bez veze teli da bace, ali jedan od ovih zarobljenih Tura kaže, ma ne, to je kad to se fino malo se prvo isprži, ili ako isprženo samo se kaže izmelje, i bečke dame kaže, jao, kad popijem ujutru kafu, kao neka koprena da mi se skloni sa oči. I tako je kafa ušla u Evropu tek u 16. veku. Prema tome, kad je Kosovo bilo u sastavu? Od 1389. bilo u sastavu Turske. Do kada? Do 1912. 12. su Srbi osvojili Kosovo, ali nikada nije bila međunarodna konferencija koja je rekla Kosovo je deo Srbije. To se nikad nije desilo, jer 13. je bilo osvajanje Makedonije, 14. je bio rat, a 18. Podgorička skupština. Kad je kralj naš genijalni ujedinitelj ukinuo i državu Srbiju. Pa prema tome, ako ti ukidaš državu, i Crnu Goru naravno, nego ću da kažem, kad ukidaš državu Srbiju, kako možda tvrdiš da je Kosovo deo Srbije, kad nema Srbije? Mislim, da li neko, mislim, ovde ume logički da misli. Znači, svega tu od 12. do 18. se može reći tih 6 godina, od 1389. da je bilo u sastavu Srbije. Kad je ukinuta Srbija, onda je bilo u sastavu Jugoslavije, pa komunističke Jugoslavije, pa sad se to sve nanovo u Malteškom memorandumu razudilo u nove države i to je to. Sad, srpska glupost, ona je nepojamna. Prvo, sam srpski kralj uništi državu svoga dede i državu svoga oca i na taj način izvrši samoubistvo, ali pomoću Ustaša malo kasnije. Nije odmah. I na taj način u stvari uvede Srbe u međunarodno potpuno bespravni poredak, da se ne zna ni gde Srbi, gde je srpsko, gde je granica Srbije. Znači u ovom periodu kada države još funkcionišu, suverenitet mora biti uspostavljen precizno geografski, znači na određenoj teritoriji. Mi smo izašli, da kažem, iz te rasprave 1918. I nismo se još vratili u tu raspravu. I sad idu te priče, šta je naše, na osnovu čega? Ko je to priznao, pitanje? Ko i kada? Jer 18, ako ti ukineš srpsku državu, pa kako očekuješ da ti sad priznaju da je Kosovo deo Srbije? Na osnovu čega? Na osnovu Jugoslavije. Pa Jugoslavija se raspala.